Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Usamla hamisha nia suyam ubalayo banra bon teli ki gold medal ha ki jing la kai kickboxing hapo kari India bat shabari rukumjo ulapan pau ki jing subanyau namar ka sarkar jala lengba katnat ye la kai kata katnat sports and youth affairs kam shim lapan ko boram yo ha ka arp khandai trek unailar menta usnam arhajar arpo kabadai kasngi kaba kari India brokawai karaki kin kasngi kum ka national sports day ha ka jing lang ka balalong hapo secretariat Shillong Uni usamla ubashong basa menta hasnong lajong hasangpong West Gentles District ulami syakmat banyakran bat kabati CTV ban penpau ya kejing bam soy hab namar uklam sya akan top ha ka top kerteng jong ki basa pen ko boram ha ka sarkar wat lau layo khor ya ka gold medal haus nam araja kat khandai ha ka jing la ka kickboxing ki balalong ha Turkey Russia bat Nepal Kuman kumau ngala sa yo ban receive igani ka award ke banga yo igi national medal tadu arjar pra ter hadu ngala sa yo na ka sport department sa kup mo gani ka national sports day ar khandai tre agos mala usna hadu arjar khandrio ngayo las ki banga yo national medal padi du arjar kat new kat pra kat khandai i banga yo international medal arjar kat khandai po Turkey bronze medal, po Nepal gold, nota po Russia gold but silver nota ngayo. Ni arjar arpuru lightly gold po ke Indian Open International Kickboxing Tournament. Te ke baru long kat kum gajing kendu mo bat hadin mga job po Russia ro wat siam badan buram jingi ula comment sa Facebook page u bola ai congratulate hadin bangawan nang turu nagaliang jong sport minister la akot ingadal dehi ba ni kedu hayang sa jong bat la kular ba nagaliang jong sport department kum ginu kirang yele kai ki ba yo medal ka national bat ki international de ban ku buram la ne ban ai ka incentive kunong kanang bakila ban kum ke jing ai kadak ke jing ai musim kanang bakila ban yele kai ba shu khmat hakinu ki discipline bagi yele kai te warna ke liang deputy CM ru Pak Preston la pwan kendu yang te katai ka ju ka sur kumba sport minister Henry nga kendit ba ka klem sya kentup ma kerting jonga gani ka national sports day arjar arpo kumbala kula do sport minister PE kot kubor bengil kendu jura Pak Preston kumbala keren Henry ngasusi om tang mangamar we Henry bun ki kinoi lekai kam tam na karate rong i gibun ki khna ki bakam sha kan thup na maratang ka we ka khna i wanda mo i bayo gold medal po da ka tang i marwi i ba yo i kan ka award ndang bun per ki national medals jong karate ba north east kum juru na kickboxing kum jong penne ulam perang baremdor pensrain nang ta pensai mauri o hemon mi kidang bon nang ta kum ka na boxing ro igi kilaki bam ta ki don ki medalist bagi yo Asia na po north east nang ta shooting ro igi kilaki bam ta ki medalist po north east championship nang ta ki kini ki distance runner mo ki marathon i kum jong u ba landing awalang u bala yo ro ka kena ba award di arjar ko nang ta i miit kemon lang walang nang ta bat sang ma kini gilong lalong ilai athlete mo ki blar persen ye kari nang ta state layo medalist ni arja kat pra kat kandai ter kum juru naga arm wrestling i jong ba alansun marbunyang nang ta ki jong Jeremy ngat kibun mo ki arm wrestling om tang ta ki hawat gejit kuni dor kum jong Ferdinand Suchiang nang ta Thomas nang telu Jerry Fiscal one car nang ta ki jong mo thai kum Monica nong room ki layo Asian bronze medal abilities nong room kibun ki ni international kamtam ni ngapit ha kini kena jungi po ki don ha ka stop contact sport
wala amde tak kickboxing karate hindri gibi gibi kijat jin le kai kumi ke courage kila adon ki medals kumba ngade Asian game discipline nang ta kapan ke selaru kila adon gibi medal te ikrmen baka sarkar kempit mo gini gi jin le kai contact sport ki bangingi la adon lupai kata ka national talent hindri nimdon pada kita ki infrastruktur kita ki facilities kat kum gujuk momenta lene kita ki financial support dan bangile sabar ni hab ya dulu di dalde man bistom balet kalau long no kum kin nong krong balet naka neki kiwi brio dan bok ki badan ki well wishers nang ta ki NGOs nang ta ki MLA MDC hindai kermen ba ngimde nang nis kman ngimde bandong ki balik krong hajka bangin len krong ni de ban ai kapor khambun ha ka jing le kai kanang ba ngila ban perform ban ngin yo ka good results how arjak kandai how banai april ka de ka ngale present ni India ka fourth Turkish international open tournament ka de ka world ranking jong ka WAKO World Asian Kickboxing Organization ka de ni ka body mo ka international federation jong kickboxing ka de tang ka ka bayo jing itu na ka international olympic committee how arjak ka pra kemumut kani kadega ngawajing participate sini ka Turkish Open ngaliyo ke bronze medal ndri kala kiru ke ranking haka pertei hadu ka page hadu kat kam ka sport data WAKO ranking kalau poi haka point fighting minus 57 kg kategori ke best ranking de 19 poi haka best ranking te mentang lahir nama bun ki tournament ngambil opat participate kede away nege daw kede financial support te kermen banang dis kemat ngan yoban participate ngan upgrade ke ranking te how June ngala let represent biang India sega Indian Nepal Open ke belang hapo Kathmandu hobna June strik kedusan te nang tu pede sakjit biang pan represent India sega ten WAKO World Cup Diamond ke belang hapo Napa Russia adu arpsa adu arkondai trik September jadi nang tu ni arja arpo bede nga le kai biang session nak India ka Indian Open International Kickboxing Tournament ka belong po Delhi Talkotara Indoor Stadium ngayo light lagi goal ka we de 57 kg nang ta we 63 kg but ka we de grand champion open weight category te gini gidi tournament gi bang ale participate ka international ki bang yo medal hindri gi bangam yo medal kedi arja khatsau ka world junior kickboxing championship ka belong po Italy nang ta ka world senior kickboxing championship ka belong po Ireland Dublin nang ta ka world senior kickboxing championship ka belong po Hungary Budapest arja kat kenya arja kat kendai ngayo art ligi gold nang ta ka we silver but ka we bronze gi international national ngayo ka we gold but art ligi ka we bronze nang ta haga university all India inter university gar persen ka ni huru ngayo bronze how arjat ka kena klem yore ki bangayo medal arjat ka pra ki de pemkup arjat kena betul klem yore ngai jitu pi straight ngayo ngasya yo ya ka award nadu arjar bangayo medal nadu ki arjar pra ter hadu arjar kan riu arjar kat new hadu arjar arpo ngaklem pat yo ka we ka award degi national bangin layo kani ka national sports day arjar arpo kira ke namanta ban kata kesngi mo ban kemaburam ya major dan chan ode international hockey player ode bala represent India but Olympic bala yo Olympic medal ki team te hagani man kasnam hi ka sarkar Meghalaya but ka sarkar bro wir India ka set penku buram ya ki rang ile kai national but international medal kat kum ka jingyo i nga ba ka kini ki bayo award mata ki ki bayo medal ajar khandai nemar nipet kum gi jong athletics football ru sebertu ki job ajar khandai termasuk tu ba ki ai ki ba yo medal ajar khandai tegi ba arjar arpo tekin sa ai no maybe next year arjar arpo harjar arpo banai February ngale kai naga yugi India hapo kai Indian Open International Kickboxing Tournament ke belong po New Delhi hang tu ngayo light lagi goal ke international
Jadi nang tu pede ngalek le kai le ya ka All India Inter University ngerepresent ngene hu tengah yo bronze po John Pur yopi. Baru kata hi ngelut hi nalade na kajing support ini pa kajing support jong ki biang wasam ki projol ki NGOs ki publishers. Ko arja kat sao kat san ngayo jing rap tambah kalong 25% nak taka total berjing lot ke. Kisong kat kum tournament namar kum World Championship ka dan hadu suppose ni tournament te ka total hibro but domestic nang ni naslong hadu Delhi sade ka visa nang ta ka flight nang ta ka balik ka entry but ka buy sa hotel ka poi kumba silak lepo minimum hadu mentang ngabon gi balik ka gede ki tournament gi bilang po Euro dengan lek pada sya ki national tournament te ka minimum hinta sanaja bat ke bai bam train nang ta bat ke bai train nang ta bai bam po train ke bai train nang ta bat ke bai entry fees minimum kum Kolkata di semua lek kata minimum de sanaja te maksimum gede sepo aja nga sya iyo nadu ajar pra ter du kat ajar kan dream te beli bet mentag nadu ajar kan new kat pra ndai ngam yo bangayok gold medal baru sekat tu ke national level ngayok new jarsan sepat ki bayo silver ke di sanajar ki bayo bronze ke national level ke di lah hajar te mentab de usne ngai imat kilap pengkiu tang ba ki claim ki claim differentiate ki kata ke jingyo bronze ke national level dan silver ke national level ki claim differentiate what bayo international medal but ubayo bronze medal ke national level ngai hak ku bot ki ai kaju ki ai sipo aja de kami hap kan kede ban categorize namar ke sport policy ri pila ban check na ka Meghalaya government website kadon ke Meghalaya sport policy 2019 hang tu pila lap national medal national bronze medal kat no national silver gold international medal kat kum ki nang ta ki ber represent ya ka all India international kat no tang tu lalap kan ngala ban ong directly ke pendu museum kan haba kat kum ke tournament dan kedi ban ai kat kum kiwi state ni ke Sikkim de berit du state apa jela India kena oi kata apa not is nai compare tang Sikkim bat Meghalaya ngadon ki documents ki gazette notification jong ka government Sikkim ke sports yagi gold medal national ki yo nyopsan aja kat bay ingi pede po state ni yang yo nyopsa nyojarsan spa pila banwat ka assurance baka nganga keren ngani on behalf of all sports athlete po Meghalaya ki ka Manipur la nega Sikkim ka assurance ki athlete jong ki dak yo national medal ka assurance ki anda ki laman saw ka assurance ki anda ki layo medal ke assurance ki ke job assurance kata ke di through direct amde tang ibonus map mo ke direct recruitment ki kalau kata ke ba ka government ke di ban khmat kin ban chimkhia lo ke ni handadu ka lekai nadu ka bam ka biang ke training center nadu ka diet hadu kan nutrition ki coach ki facilities kat kum gujuk menta ong ki hadu menta ki bun ki perlok jenga ki ba ki dan with eyewitness su ngadon ki perlok ki bun ki ba su nya kali ki ba su kot no gumto ki bombiang mar ba sin blek kai don ki kena kim na ban constate bat lek kai ba studies ki don kena ki baduna mo te long kata kin the government kasim kia ba u pass class 8 ule national medal de international medal kedi ban kampekin ke direct recommend kila ban ai beyond dan constable kanang bakal kedi ke security job ki katno ki kila ban le kaisa ke nagadan ke job pade artat kat bukidang la ban le kai kila le kai state ke national kanang ba kata kalong ke penki ke state ni long kum kiwe pade kum sor bening khoi nang ta kiwi barong haki Assam rifle ki bun kena jungi gi bala rong sama rifle jom boxing karate
kalau ke state ni deki ai bade ki kam hapo jela kalau ke jing mentoy bade ke jela te ni iba kum ki perlu jangan ki benon ka national team ki bani Sikkim na Manipur perlu jadi mentah ki hawaldar SI yang bagi jing national medal ki ke long promotion do ya ka kam ki man sa ki constable re jing medal ki man kasnem ki dang upgrade constable nota lance night hawaldar SI kumta ter wat ngi iba wat ka Amerikom do umsa kalong da DSP wat ki jong PV Sindhu kedi Telangana State Civil Service wat ki jong Wijendar Kumaro Olympic kedi DSP long tatagen kedi asuransi ki atlet marba atlet kedi ki long kedi ka it's a noble job kedi ka it's kedi ka jing la kai ka kedi is very competitive kadang issue ngala badong kadang issue UPSC kadang issue bani ki MPSC ki kam exam na marah ni kam don reservation the person who the best deserve to stand on the podium. They does not choose caste, creed, religion, color. Kabumot ba ngi share ka same platform ka de sportsmanship spirit. Pet nga yeng ka platform ha gold medal la ne bronze ka international level ka simpor nga disnem khat lai khat taus nem ban yeng ka international medal. Boleh kelong kata ka jing tristom ka jing commitment nemar bahang ti bade nga hap yeng bat ki Turkish ki Iran ki Russian ayeng hapo pedio. Hang tu bade ka kamong ba kanega yegene gold medal taus nem de ban ai ki nong Russia yegene gold medal. Really only the best deserve to stand on the podium. Kata daw kalau ngai pi ka ba du ka du ban ya keno isap kam. Hang di UPSC MPSC kiwing nang yo ST kata seat yo general kata seat MPSC ni UPSC orang kata general kateri kata kidang dan andre ka sports kam dan reservation. Oh ngala pendep ya ka BSc Electronics Honors na po St. Edmunds College. Ay nguru ya principal ginohikai kijonga na po department kiba ay mansim nga mo banga don kani gasap kubo beli ulay nga tengah dia pendun kam hok ka but katahi nga ay nguru ki demar ba ki push ki rap nga ki perlok rajoro. Mentang kadang puli ya ka LLB second semester po kat Arda Loyal College Juai. Andre nga desngap tan gini ba bomyo gijingarap gini ba desngap ay bangin le ka duty jungi kum player kum athlete gini le doya bandra ka medal ka hadu ka national international ka ta ka song ka kamram bade ka jongki ban le ka kamram andre ka kamram jungi kum athlete gini ban le justice ka sab ble ban practice ban durut ban yele bah uno bawan haring ha uno platform ni de male bah ban ra medal kata ga de thong jungi ban ra e keteng ban ka repetition jong ka jai beriu jungi kata ganum sange ringan yele be andre ladaki la kelenti dang pli ngan ni skot ke bunga puli ngani LB aku ban long kata ki ban empower ya lede mo ban nang tip shoot mar ka jing tip i kam kut tang bapidap puli kesakut wat ki bela temen ro ngi ngwe mi na po muslim wat ha kerta ba sampul tam inang pendap ya ke kelas 12 ka jing puli kam jukut ka tu ki sports athlete wat ki de ban bate ya kata ka kamram wat ki bleu ai ki sap ka jing puli ka de ban ya kamat kat ba pinang tip kata kadang ai bi ka jing tip kata pingenya kata knowledge ka jing im jong pi bat sisin kasni kan ya rap pi oh jadi ni kajing lek kai ngal sedang nadu arjar kan new por menang dan suppose na me kajing marang ne sinong ro kibun ki baile kai kajing lam jong i master jing i sardonik suciam te nadu to por nga kasim gede je kai tong ban pemelian mo ban nong batai word ikti social evils namar ban like ban song kim song la ne ban yele kai sine stai tau jing le kai ni de berlut pol tu ni nang ban bate ko por welong kita discipline bat ki time ban nong ban time management te nadu ko por ngasim interest ski ngalai ki tournament bawa ki state ki national kita but kala develop kita interest mo
ado arja kat sang sedang pen lek ki national tournament ter aba dan ki exam ki test ngames si ndre ngalong sincere ba jing pulai na marang sutu ba sin banga lek tournament ngan du bun ki kelas ngan du bun ki notes takadaw ngam ju dengan lek kelas dengan lek college su kam ju bong kelas dengan ju pep kuwi ga period lu ngapendep hoki ki praktikal no kom ga science lagi ba kam ba ngapendep hoki ki praktikal ke pol biang kemudian sin penganajak na college kemudian ki perkelas ki latib be banga something ngala le sino kam ga ke duty cuma kom menolak takadaw galong sincere gi pulih bat kada bina ru takadaw ma kumen mo ya jong ba beli an ngade sap ndai ngade bat program mo ide ban nyai tangkat ke jing pulih buti ke jing lekai kenu om tang jing lekai da ko put ka tem yin de ban i no ye ke jing pulih kan de ban ke message kelong kata ba kini kena lekai ke state jungi ke jing pulih de ke wei ban kam galong ban gain knowledge ke balong kum kata ka white lam RCT mo ke ban yelam ban EP la chai des ni ke jing em jong pi